Evo, nakon praznične pauze Sutjeska je startovala sa pripremama za nastavak sezone. Vaša neka osnovna očekivanja i da nam ukratko iznesete plan i program rada svega onoga što vas očekuje. Pa jeste, nešto uobičajeno, posle te pauze duže krećemo danas. Ono što bi prvo istakao da se nadam da će momci biti zdravi, što je u ovom momentu najbitnije, jer znate, ako neko iskoči sad iz ritma u ovom periodu je dosta nezgodno, eto to je nešto prvo o čemu mi treneri razmišljamo. Imamo plan da radimo tu 12 dana, odnosno do 23. 23. idemo u Budvi, ostaćemo 15 dana i na kraju tu generalnu probu igrati protiv Zrinskog u Bosni na turniru. To će nam biti generalna proba pred prvenstvo, tako da se što bolje pripremimo za prvo kolo. Ono što sigurno uvijek zanima sve ljubitelje fudbala kada je Sutjeska u pitanju, da li ćete računati na neka pojačanja u igračkom kadru ili se oslanjate na postojeće snage? Ono što mi je onako, da kažem, jedan dobar osjećaj, to je da mi već imamo jedan kvalitet u našem timu, od tih mlađih pa, ajde kažem, starijih igrača. To namjerno kažem jer ja tu kategorizaciju ne volim, ali je čujem non stop, tako da mi se taj dio ne sviđa, ali moram da to kažem, da bih rekao svim ljubiteljima Sutjeske naravno, da mi imamo dosta dobrih igrača, možda će doći jedan ili dva, ali prava pojačanja, ako smatramo da u momentu da će to trebati. Isto tako, momci svi imaju ugovore, tako da sad da li je realno ili ne očekivati od nekog da ode u ovom momentu, možda će i toga biti, vidjet ćemo, opet kažem, vrlo brzo u tom nekom periodu. Dobro ćemo i to da procijenimo. Znate kako, svaki prelazni rok je i zimski i ljetni, ne možete da kažete da ste ga odradili dobro ili loše, to se u fudbalu nikad ne zna, tako da ono što znamo i na što se oslanjamo, to je vjera u ove momke što su tu. Mi u stručnom štabu itekako vjerujemo u njih i mislimo da imamo dosta kvaliteta, da ovaj proljećni dio završimo na prvom mjestu kad je u pitanju proljećni dio tabele. Znači nisam tako bi odredio baš i bio precizan da me ne shvate ljudi pogrešno, ali taj proljećni dio tabele da probamo da smo prvi, što bi Sutjesci vjerovatno donijelo dosta dobrog i sa čime bi mi bili itekako zadovoljni. Pomenuli ste u finišu jesenjeg dijela sezone da je Sutjeska u svojoj seriji dobrih rezultata imala problema sa povredama koji su se nadovezali na te takozvane bonus igrače, ali ste uspjeli to da prevaziđete. Da li su igrači konkretno Bubanja, Eraković i ostali koji su donedavno bili bonusi, koji su imali problema sa povredama, da li mogu da rade od prvog dana sa vama punim intenzitetom? Pa, pazite, to su neke bile specifične povrede koje su vukli duži vremenski period. I onda kad imate tako nešto i dođete u situaciji danas prvi dan koje je medicinska služba njih kontrolisala, oni su za sad dobro, zato i kažem da svi ti problemi koje smo imali, nadam se da su prevaziđeni i da će to biti naša velika jačina i naše pojačanje za ovaj proljećni dio.